ewonom se MCE eyo penen din ene onabo Kennedy Kamkam ni 3 year ekuo bi abomaden abonaba so ekuo din e career excellence award scheme ni nyina ene so mo hwe mpanifo bi a se omo ye adwuma e wa ban mu ananse bi omo anka se omo adwuma no omo hwe adwuma so omo abo nyina na fimu ni nyina no omo atimi abosafo na baso nti omo hwehwe mu a eye CCCC na nako no ana omo gide mapasa oba santima ntam se ya ope obi oye MCE ananse obi a oye DC ya ene omo susu se de wabo adwuma so pa no ebekọ ede ma opene ne din ene Kennedy eye Kamkam na bro omo de saba so boy ede ma openi na oni semtrofo kase so de dia samba ko beka no etia pa tietia se abo ne din kokuo ne kon no wo se enye de bia da anasa bi obetim na adwene se opesu ko school a no kwata na office so hu na okokobọ tai na oye office adwuma da bi enyu obi a ne betim dokota enyu obi a ne betim ayo kirekire ni enyu obi a na tese obetim akoye adwuma e wo bank amana koye yi na ogidie mapase so manfo na afi nkwada e ba mabunu no edo mo ehye adwuma suamu a ebebo aye person se ohwe kromu ase ya sabe du ba bi a wonum omo sika no kame ase omo yo adwuma no omo ana sika no ekito omite na obi pese obeye contractor obi pese bi obeye machine ni ade one de ode futuo ekọ ede ama mabunu sanse se mabunu de omo ho agye adwuma suamu ebebo pa e mo ma ne chichire nyina no atima fa no tuma pa efra na mo ma yentie Kennedy Kamkam ne nsem no ebi yento ebo asana yesua because adwuma na ayeye no addition every 1 step now put 2 step now put 3 and then what do the final stage now so we share even the hierarchy of needs brano every back on yakoba na say anya botre ansua ebetimi akuduru suru ba bi no ebeduru ono experience ebesan de abafo ntimeka je obi bia no say yenyere ho na yenya ya adwin say pese ye bibi sika de eyade a efe but intimi nya de nyina most of the time no unye sika kura na se unnim de odebaya eyeden ema unhunu se de obesi amanage sesika but so to bo ase na unye sika no kwan a eso fa so nya no bo na wo se sua bibi esa de ka ho a bo se unyini no na sika no so enyini okoso na sika no so ekoso nti ebesere obi bia se onye no ana one thing as CCS hu ni say baby am no move kono although no call a technological world but and also dan chance so the skill and also ade bia SAT me hwe na ide because most of the jumas is here what Ghana have a brain na untimi 50 prokope emaye contractor abroko wonsia untimi prokope emaye base untimi 50 prokope emaye obi oya aluminum frames the Indians no they own those some of that skills no do di o wajuma ndi yebesre emabru ni nyina ase ma obia ente na won nya so book long yen nyina ye momode ase yeso yebehwe ne ye di yensa aye bibi na esua bibi ade akwakodu ba bia ebema ya bra ko so aye kam ere ma na abisafo abra Kennedy Kamkam anu siye no Alhaji Aliu Salis wono ena adwumako ni din ene Alhaji and Madina Construction Company eyane dia wa santima atamase no omse omo pe contractor omo si dan afi atwam de ne modern mo eto ani ye pa papa na ne sentimi kan yo wono so ebo modern de futuo ede mamabu ni se so obi su adwuma omo modern se obeyire ne hu ye na wasu adwuma ne ye nyese bia memfa no so obi su ade pam na wo hunu se de si alteration anasa se de si esi batman anasa zip osori ya ose mawie da bi panin se wo montena se na omu nwi adwuma ne nyina na dan koma bi no opo ho na oba abonten a won so omu ayedu adi bi opese o yadi usua but as se no sabi ye youth no opese na osori ya wi adi so nyesa ufiti asa ya wo akola ye wo ena untimi so 19 to America ye wo obetrase asa na so regula ho asa na 90 asa na to America sana construction tie nyese usori ya no ye wi ubesua usua obeho uhusua obey ya na se oba me construction firm the engineers they 5 no structural engineer no keywords no need degree the team ya youth from university no maba need no map side the true akra nti usua obeho I hope say akwala obisua bi obeho but enye gidigidi ye ntoboase usua obeho yenyina se usua nsan eni nti usua obeho enti usua eyade a nei onsu betime hunu amana yeye wei aya Alhaji Aliu Salis ono ne anayati ye na pani kwankyerefo a woda career excellence award ano eye yewura eye Prince Jesse Bench Enwi ono nso
yebusa ne sade ade ena se bi ka one ene ne kuo na koma wo mo ebo manfo aba so se yi. It's the Biayana Mikase, honor and recognition is the best form of intrinsic motivation. We should be in criminality, Jumano, Yeni, no some of mine, you know, DNC and a concussion. The Yanis of the Monabasso, who you not say, no matter who say, Kakabin power, a son in effect. The best I need to the concussion, because I believe I can, a son of mine. You have one ahodo so we are ban adwuma so ye ankonkra adwuma so le adwuma no so ani na edi nkwa na bitimo mo fododo na edi ho adanse so because me say dey kwanya of afidi ne adwuma dey no eye so nkokra ye bebi osebia na hwehwe no na ya bona baso ne yi na kire ama mansan nyina ehu no so be ya ebe ye nkran hye ama nipa dodo na afofo se be ya mo so ani da so se me re me ho na me so me community me so me man na me region ni o man kese Ghana ya me bi do a me so dia na the day for you Memorial Foundation ba me region ma almost so be hu duma bia medi na wa bo Every way, I have penny for that excellence award. And on the day, any praise to see Betty and now. The Echo process in the panel, the Kamubense, Yasa. Woma, or me, or one Cassa Juma, and Woma, or more Aya Banya Juma. One more can be impono ne bukra Aya Mano for any part Kamubese, Yasa, and a Jumakwe, a ball on Abasuo. Afe, young quad just so na young quadi.